Poznati sladoled povučen je sa tržišta iz preventivnih razloga zbog provere ambalaže. Državni inspektorat Republike Hrvatske obaveštava potrošača o povlačenju proizvoda Ledo Quattro Classic neto mase 495 grama, 900 ml sa oznakom L260227 sa rokom upotrebe do 27. avgusta 2027. godine iz preventivnih razloga radi provere ambalaže. Proizvod nije u skladu sa uredbom 178/2002 o utvrđivanju opštih načela i uslova Zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za bezbednost hrane, kao i utvrđivanju postupaka u oblastima bezbednosti hrane, navodi se u saopštenju. Kompanija Ledo Plus već više od 65 godina posluje u skladu sa najvišim industrijskim standardima. Sigurnost potrošača nam je na prvo mesto, a održavanje vrhunskog nivoa kvaliteta naših proizvoda naš je prioritet, poručili su iz Leda, kako prenosi poslovni.hr.